Kong ini way menapok Southwest Garo Hills. Kekerting kedai Raina Begam. Ndrufo Prasna Mharta Kedai. Basyang basa po Mahendraganj. Ki admit ye ini po Ampati Civil Hospital kan yung tarik benai September ahaja afo. But club no haka arfu artarik benai September ahaja afo hakapor shifo sanfo minister. Ini yang for B1 test positive for hospital, but don't getting stuck. Kabala hamslam kata gini stroke, but diabetes mellitus. Kemar getting stuck ilah no haka arfu artarik hapo Ampati Civil Hospital. Dairu ibu stuck, getting stuck. Hypertension, but kiwai there, kiba bone kicing stom, hakamet kejungi, but idan bu kejing pang yap silian. Za kerteng day Abdul Hazim, Nrufus nam kerta, Shenrang, Pasyang basa po Jalupara. Ini dalam siapa Nazareth Hospital, but kita declare kom kalau khlat lupa kemudian berat dah tes da ke antigen, but kisyam bilo positif. Idan gajing pang, katum gajing patai na yung jungi penhiar hitam dan penhiar musim. But it don't do the system diabetes mellitus. Jadi kelak ini kadai real life pesan jamnya. Saya ini keteng dipak data new pesan senam kerta Shenrang. Pasal apa circuit house circuit stress kita poi siapa negrims hakat kat kendai tarik benai September arajar arfo but kita rai ikum ke emergency case but apa kita test kita bilang positif ya COVID-19 kita ai kajing sumar dari ila kelab na apa haka arfu lai tarik benai September ahajar arfu haka por asafo minister kadang jangan cingklak kanong type 1 respiratory failure with septic shock don't do COVID pneumonia but chronic kidney disease sehingga ibu sistem ikateng sudip karmaka Southway senam kerta Shenrang idei napo laban hari sawa para apo laban ya ini nongpang layalam siapa Woodland Hospital Andre napoy apo hospital kita declare by the khlat lupa but kanir ko di case brought that but kat kum ka jing batay na ko ying jui yang ba I kelam dan ur apa caka sum but nadu bi ur im tebru show but im kran shuru hadin kata im penki ti chat le lam buat na hospital Woodland but aku Woodland kita declare bara warra akhlak lupa kemudian dat berkepor kebeki ai yang kata ke rai kanong kapor sao khat san janit haka arf arterik
September hajar arko. Kini ang test pat kilap ay long positif.